BIAG, WENU patay! Tinapalabas, nagsublinda Solomon, ken dagiti pasurot na iti bugalyon, manipod iti ili ti utbong. Ngem dimmagaspay damaskay ken ansot iti ili, tapno mapanda iti kabaret. Iti mansyon, binili ni Solomon ni Bakat Bogan, tapno pagsublyan na ni Rosana iti seledna. Nagtungpalmet ti Bakat, dimteng ti Rabi, adda ni Rosana iti seled, idi pagamuan tanaglukat ti ridaw ni Solomon ti dimteng. Itagagayem, adto yan tituloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG, WENU patay! Tiridaw, nailukat. Solomon, Naimbag nga Rabim, Rosana, asawa. anya ti masapol mo. Apay asimrak ka dito'y silid ko. Ladingitak, Rosana. Gapo tadyak matungpal tinagsaritaan ta. Gapu ta asawa kan. Ketdakkel ti karbangakan ka. Oh, Rosana. Saan? Ibatanak! Di na karakupan! Ibatanak! Pagpungpung tutunak ka talaga. Oh my God! Ibatanak! Di nakiguyod! Awan serbin nga asawa. Iso nga umay ka. Nanang! Arayatan doon! Kasyam ni Rosana! Senyorito, agpagpakaasiak. Di mo dangran ti anak mo. Kaputa masikog. Aniya. Umay kan, Rosana. Rumwartan dito'y. Wananan! Bakit Bogan? Bakit Bogan? Senyorita. Pudno ka diti imbaga ni Bakat Adela. Ngaan niya. Amasikog ni Rosana. Kwa. Agpudno ka. Kwa. Jack amo dayta, senyorito. Awan matiimbagbaga kanyak ni Rosana. Salbag kiti. Saan amabalin? Anya ti pampanunutam, senyorito. Jack itulog. Rosana, anak. Daytoyen ti pagbutbut nga ka mapasamak. Nanang, Saan analawag ti saon ni Solomon itay? Di na kano itulok. Saan kano amabalin? amok adakas ti panggap na. Ngam nasaysaya at laangan amatayak. No pagaramidan na itidakas ti sikog ko. Anak, bayan niyo, padasak akasaritan ni Solomon. Bareng dumngag kanyak, kapsat bogan. No ita, jak pa'y makasarita. Jak maibagati kayat ko kenkuana. Gapo tanapudot ti ulo na. Dahil lang tinuluwa. Timang tamtam kadagito amasetas. Rosana. Anya ti ibagam. Kaya't ko amang ngagankan ka. Nupudno, wenno saan amasikog ka. Masikog. Aniya. Nukasta. Talaga apod no. Wan. Pangasim. Di mo pagaramidan itidakas ti sikog ko. Amok aday ta ti planom. Ngam no aramidam ti kasta. Nasaysaya atan amatayak. Anya. Bay anak nga ipasngay ko ti anak ko. Tapman niya! Diyak kaya't ti maibabain na Rosana. Diyak kaya't ang maibabain tinagan ko. Basol mo matlaan. Gapo ta inagaw na kanito. Agkalaysa kami kuman, idi inagaw na kankwana. Anya. Pangasim.
Saan kang agaramid iti dakas kontra iti sikog ko? Tanukas tati aramidam. Nasaysaya at matan akatalak laangan ti biyag ko. Boss! Apay nga ita kayo lang! Boss? Nagbayag kayo! Nagbabad kayo iti kabaret. Kwa, boss. Uwan, boss. Inyi, boss, medyo kwartami. Apay ka di nga agong uwet ka, boss. Di ka nagsalutsod pa'y. Ala, panawan na kong titoy. Uwan, boss! Agpungpong tot ni Boss Solomon, ansot. Uwan nga, Rod. Apay nga ta. Ang mga no... Noon niya. Ang mga no... Napaay manin kini Rosana. Anya tikat katawaan niyo. Ha? Inkay mangirwar iti arak. Agbarte kakmanan. Uwan, boss! Agbarbartek da Solomon iti paraangan ti mansyon, Rosana. Awan bibiyang ko kadakwada. Anak, amangan ngamin no pagbabartekan na ka ni Solomon. Lumaban aklata, nanang. Salak ni bakti bagik. Anak ko, kanayon ngagdandanagak. Salak ni bakti bagik, nanang. No kasapulan alabanak ni Solomon. Aramida. Awan ti bael mo kan ko, ana. Naglakakat kuman apang orak itilandok ti ulo na. No kasta anabartag. Ngam sa anak mat ngamin a kriminal akas kan ko, ana. Anak, Ngam no mapilitan ak amang aramid iti kasta. Talagang aramidak, nanang. No kasta. Masikog ni Rosana, boss. Kat sana si kati ama, boss. Nudikat ni Tony. Wen, gaputa pulos ajak ginaraw ni Rosana. Gaputa kayat ko, nga umamo pa'y nga muna. Ngim nasakit tinakam ko. Tinasayat, boss. Panunutan niyo na imbag niya ti maramid. Iti kasta. Sana madadahal tinagan mo, boss. Wen, panunutag na imbag. Ngimjak maklon da ito'y anapasamak. Saan amabalin? Maskay, Boss! ingka ipupok ni Bakit Adela iti underground. Boss? Ipupok na, boss. Apay ngay. Basta ingka ipupok. Uwan, boss. Ansot, kuyo ganak. Sika lang mati ko na ni boss. Sige. Ingkay ipupok ni Bakit Adela iti underground. Itamot langan. Oh my God! Anak ko! Masaksak kita, anak! Di nakiguyod! Oh my God! Ala, magnakan, bakit adala? Di kag sarimateng. basement ti pagturungan tayo. Wen, bakit Adela? Magnakan! Apay ang mapantayo dita. Kuna ni boss, nga ipopok na kakano tita. Iti anyaga po. Di na yung baga. Isungawmay ka. Saan? Saan? Dinaktanglon! Awan ti paglimbangam dito, bakit adela? Isungag tong palkan, tapno di ka maparigat. Addaigam ko asaplit, bakit Adela? Saplitan da ka, hindi ka tungpal. Saan? Ayop kayo amin. Agpapada kayo ang jablo. Parwarandag ditoy. Awan ti madingay naramid ko. Iso ang parwarandag ditoy. Diyos ko. Apay kanyakas to'y di mapaspasamak iti biyang mingagi na. Anya ka iti nagbasulan mi. Diyos ko. Di nakipupok dito Solomon. Saan anas kan nga ipupok na? Gaputa supag ka!
Agsubli tay kas itisigod. Nasken amay pupok ka. Awanan kay ti asi! Ayop ka talaga! Talaga nga ayopak. Nang runakan ka. Ipakitakan ka ti kinaayop ko. Patayan na klangan! Patayan na kon! Saan? Saan ka apatayan? Gapota ay ayatan ka. Japlo ka! Awanan na asi! Isu nga ita. Saan kan amakalisipay? Iti kayat ko nga aramidan kan ka. Pangasi! Kasya naksalomon. Di nagpagaramidan iti dagas. Ikarik, kalpasan da ito'y. Ayatan ka asi pupuso. Basta di nagpagaramidan iti dagas. Kandi ka garamit kontra iti sigog ko. Anya? Ikarik, paramidam ti kayat mo kanyan. Basta bayan nagpay amang ipasngay iti anak ko. Kay pasanday ta, kung kuwana ko Anya? Pangasi, Solomon. Pangasi. Anya, unay matan ti aramid yu maskay. Apay ngayon pupok yun ni Adela iti basement. Bilin ni boss! Iti anya arason. Di mi mo! Apay ngatan. Kaasimat. Saan ang maiparbang? Awan ti maaramidan mi. Tadayta ti pagayatan ni boss! Maskay, ayan ti saplit. At dakin ni ansot, boss! Indulin kon, boss. Ingkalaan, aramatag. Ha? Boss, asino ti pangaramatam? Ni Kadirusana? Saplitam ka din ni Rosana, boss. Juan. Boss! Apay ngay! Kasimat! Sakit nagpinta sa babae! Mati, boss! Kasilaang! Bueno. Agpili kayo nga rod iti saplitak. Tapno maipapas ko ti pungtot ko. Ni Kadirusana. Wenno ni Bakit Adela. Ha? Asino kadakwada ti saplitak? Asino kadabakat Adela ken Rosana tipilyan dansot ken maskay. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. BIAG! Wenno patay! BIAG! Wenno patay! Tinapalabas, gapo iti busor ni Solomon, tasaan ang nagbaligi kini Rosana. Pinaypupok na ni Bakit Adela kadamaskay ken ansot. Agsangsangit ti Bakit, ngem awan mabalin na. Gapo tayong kandado na maskay tilandok aridaw iti basement. Nagpakpakasimat ni Rosana, asaan ko mga ipupok ni Solomon iti siled. Ket kinid daw na, adi na kumapagaramidan iti madi, tisikog na. Ket kalpasan nga ipasngay na tisikog na, aramiden nan ti kayat na. Sinapulmat ni Solomon ti saplit kini maskay, tasaplitin na kumaan ni Rosana, ngem linapdan damaskay ken ansot. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. BIAG! Wenno patay! Sige. Agpili kayo no asino ti saplitak. Tapno maipapas ko ti pungtot ko. Ni Kadirusana. Wenno ni Bakit Adela. Ha? Ho?
Sino ka dakwada ti saplita ka? Ni Baka Rosana! Adela! Sino? Ni Baka Adela! Salbag kayo. Manglukloko kayo kadi, ha? Saan, boss? Tagidan talata sa mga bata. Ayan tayo saplit. Ah, Ingkay alaan tamang saplitak iti tao! Nailukat ti rito. Sino nga tati umay dito'y ayan ko? Sapay nagsipngat. Adda pagsilawan na. Bakit, Adela? Ni Solomon. Hindi so na ti pagsilawan. Makitam da ito'y igam ko. Anya dayta. Saplit. Saplit. Apay. Pangusaram iti dayta. Saplitan naksamatan. Talaga abalan na ito'y tao. Inlak na talaga ti Rito. Diyak malugatan. Ang subliak mananakas iti sikot. Nakapupakaklatan dito'y silid. Ngam sana bale. Tinaskan. Kadi nagpagaramidan iti dakas ni Solomon. Diyos ko. Iyadayon ako maitidakas. Di na kang kumabaybayan. Da kayo adwa. Apay nga intulok yu asaplitan ni Solomon ni Adela. Apay, malapdam ka din ni boss. awan ti makalapad iti kayat ng aramidan, bogan. Amangan pa ikidin da kami ti saplitan na. Apang ipapasa na iti pungtot na. Taapay ngamin ngagpungpungtot. Sana pinagustuhan ni Rosana. Urea sino mata. Nagkalaysadan. Ita, di na kayat nga urag kan lakuman ni boss. Anya. Saan mat ngamin analaka? Nalaka! Aguray kayo. Nakalak ka DJ basement. Tay nakitaan ni Adela. Sige, mabangka. Takitangak lang no di nakainayon ni boss nga ipopok iti basement. Amom ka diti inaramid ko. Gaputadang nga kamot ita. Sinaplit ko iti atidog abarikas ti inam. Atidog abarikas manipod iti lalat. Ket sigurado amadunor ti asino man apakaisaplitan dayjay asaplit. Ayop ka. Agraman inak. Damram. Gapo iti kinaayop mo! Awan asim talaga. Agraman bakit nga awan apulos basol na. Kan gaway na kan ka. Dangrampay! Talaga akasta ti mapasamak. Iti kanito nga agaramid ka iti bidot. Anya ti kayat mo asaway. Ipakitak to kan ka. Ket si kanto mismo ti makapanagnak. Ket sigurado anaragsak kanto. Senyorita, siya ka di ti magipan iti kanan ni Senyorita Rosana iti silid na. Sige. Sige nga rod, Senyorito.
Panawan kayo pa'y dito'y salas, ta isag anak ti kanan na. Ay, gayam. Anya ti kayat mo apulutan, tamang iagak. Sige. Umay napaikan iti karne. Wen, senyorito, naimbaglakit din ta nalutok pa'y itay. Sige nga rod, senyorito. Mapanak pa'y ijay kusina. Rosana, adtoy ti kanam. Ammom ka day. Impupok damanan ti inam iti basement. Nana. Sinaplit kanon ni Solomon. Kunak no saanan ang maulit pa iti panagsagaba ni Adela. Hanggang naulit manan. Basol ko, Nana. Ay, kasano itanday ta? Diyak kaya tapagaramidan nak ni Solomon, hindi kinaayop na. Iso aday jay, ninanang matan ti dinusa na. Anyamatan. Matayok lako man, Nana. Tapno malpasan da ito, yapa nagrikrikat mi. Ay, saan? Di mo sawan ti kasta. Panunutem day tasikog mo. Nana. Numatay ka. Matay matan ti sikog mo. Nana. Di ka paabak. Patib karam ti pakinakam mo. Balasang ko. Apay nagbayag ka iti ayan ni Rosana. Kasano ngamin kat di na kayat timangan. Isong inay-ayok, senyorito. Nudyak makapagtagpal. Kat omangan na mapatay ko na ijay ababay. Ha? Ay, saan senyorito? Maawatan niyo ko man, senyorita. Tano talaga napatag kada kayo? Kan ay ayatan niyo. Nasken amaawatan niyo. Ay, senyorito. Awan karbangam amang diktar kanyak. Senyorito. Pumanaw kan iti sango ka. Ta amang ano di tarupam ti pangipir akak iti baso. Ansot, ingkaikan iti makan ni Adela. Kaasimot ijay basement. Awan matibilin ni boss. Kaasimot ni Adela. Saan pa'y anang nangan? Urayan tayo tibilin ni boss. Ayag mo kanyak titulbag. Tasyak ton ti mapanmang pakankan ko, ana. Amang ano sa pula ni boss. Agbarbartak ijay salas. Inton madamdama, nabartakan da ijay. Inaklangan tulbakan. Makamukan to inton madamdama. Basta ikandadong matlang kalpasan na. Ay, wan. Ngam no makita na ka ni boss. Sigurado adakas ka. Agan anadak Ala, inkatulbakanan di kandado tiri daw ijay basement. Tapno makastra ka. Boss, nabartakan. Ipandakan iti seled a pagturturugam. Sana ay nabartak. Ituloy mo, ti uminom iti seled mo, boss. Ansot, tulungan nak. Ipanta ni boss iti seled na. Agkakapsot akon. Matitirik na. Guri-gura nakpayan. Gapoy iti sakit ti saplit kanyak ni Solomon. At tama ng tao. Ay, Diyos ko. Saan kumaan ni Solomon? Amangan no parigatan nak iti saplit. Adela. Nibukan. Agyaman nagtay sa timay. Oh, adto'y ti kanam, Adela.
Ala, mangan ka. Kapsabok. Mangan kakit din. Inaduktiin nalak akanem. Tapno mabusog ka. Kanadapay sa bali amakan. Kat kanem to inton mabisin ka. Agyaman na. Ngambay ang daytan. Awan ganas ko amangan. Kaya riga kung tinatay, iti kastoy ang kasasaan ko. Mangan kakit di, Adela. Kaya kastoy, iti mapaspasama kada kami nga agina. Awan mo ti mating aramid mi. Maapayanas ka na madusa kami ang kastoy. Adela. Pagpatinggaan ti kastoy, pa nagrigrigat mi nga agina. Nakaturugan ni boss, maskay. Bayam dita. Ituloy tati umino, mansot. Ibusan tanda iti harak da. Ayos! Naimasan ka di. Agungot tuman. Ana ibusti arak na. Awanin mabalin ba? Di nanto malagipan kapoy ti bartak na. Tiyan mo na. Iso tinakay boss. Ay, wala niya. Sige. Tayo nakpay mangala iti pulutan ta, maskay. Ijay tan paraangan nyo mino, mansot. Idiretson to ijay ti pulutan. Taon mo na ako ni Jay. May mayat ijay, tanapariir. Ariglado! Adtoy, tipulutan niyo. Yag mo tayo tulbot. Amang ano sa pulan ni boss, enton makaring. Ay saan? Jack itad kan ka. Anya? Adda duplicate na. Iduldulin ni Solomon. Amin asusi dito yung mansyon. Kat adda duplicate na kan ko ana. Apay adi mo itad kanyak ti susi ti basement, ha? Kaasi ngamin ni Adela, ansot. Siya kon ti mangigam dito'y maysa. Tapno matulungak ni Adela. Kaasi mo't. Kasanun nga ay no kasapulan ang mapanag CR. Sa apay awan mo't ti CR iti basement. Saanan? Yag mo kit din. Itad kung tulatagan ka, no kasapulam. Ay, agyaman ak. Amom ansot. Nasaya at kaatao. Ngamin, uray kaskasano. At damot nasaya at amaramidam. Ha? Hanggang nasaysaya at kumano talagang agbalbaliw kan. Panawa mo ni Solomon. Kat mga barwanan kan. Umadayo ka. Narigat ti bagbagam, bakit bugan? Lakit din. Mudtuin jay susi. Tayapan kunday tapulutan ni jay paraangan. Aginum kami man kinimaskay. Rosana? Rosana? Nanabogan. Anya ti kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Apay nga anta ka dito'y nana. Pinalubusan na ka ni Solomon. Nabartakan ni Solomon. Kat nakaturog iti siled nga ayan na. Rosana, napan ko inikan itay ni naanang mo iti makan. Kan pinagbanyok. Numaminsan, pampanunutak nga aglibas tayon sa laengan. Nana. Wen, gaputaawan samot at talagan ti panagbalbaliw ni Solomon. Kunak numayaten ti linangan niyo. Gaputa iti kalabas, kat makitak ti isem iti rupam. Agam, saan mat gayam? Nana. Wen, aglibas tayo laengan. Itamot laeng.
Agbaliging ata da bakit Bogan, Rosana, ken bakit Adela, iti panaglibas da. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. BIAG, WENU PATAY. Nobela ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. BIAG, WENU PATAY.